Bulabenaka, I'm Nico Mbalroka here in Jackson, Fiji. I'm from Monetake, Fulanga in Low. Love listening to Bula FM, especially when I'm stressed and tired at the end of the day. Love Bula FM. Talk about in Bula FM. Setsan. Nadango Leonardo Tuleb, au what you to go and talita na parong ng Bula FM, balitin na bantu na sir. Bula FM, number 2 na sir. Ni sambul binaka, se kwengo na pagleleka ni nonde tukutuku na mbongende indai. Tauna kinito tongyo Bines Prasad, medaka mate, kibal ni bebesu, kana laki adoba ruos sangabul kawalu na embaki. Wandindin taki na 5 na dhala ni lamba, 2 na dhala ni sasanga lamba, 2 na dhala ni baka makama, kina 2 na dhala ni bakadada iaya. Rome mate talangana watina na lubena mbakitini, na nonna momo kina 2 na beotini, karo renditi ko na baloya. Mainare re na bulo kotoba na ronondol tini kalima. Tukuno turang nilewa salisitemo ni oira nandau dhala me bakati ki Prasad endondonu merna tutungitaki kamena maroro ikina na leo ni bunua. Ekao turang lewa temo mena kakua sarni dhunrubaka na kini tutungio Prasad kanisa andingi takokwea mena baluta na lawa. Solitu wa tolu sanguna singa mena mbolea tale na kena itutungi. Rere na matapelewe suba ni kuwa endo na tangani ambagitini kadhiwa ka kile ka samataki na nana kudhuba ka bakalolo mataka endo na ngoni buli ni University na Holland Street suba ena ambagisa oti goi sora ingima ka rabesiku ko endo na timi ni obisa ena lotu lebusa oti ena nana waitabe na endo na butako ena ngauna ni signi sudu mai nambua ena ngauna rato banga ngati ko kina na nana waitabe ena butako rengima era mani baso tarbata ni dorobongo sema kina kudu kayado ena Disemba kerana tamban ni bembitaki mena laki rongodi na nona mbele mauti ena mate bele lebu kerana nona loya o rengima mena laki ndikebi wa bunuai na dorobongo kabaretaka ni remokuti koya na ubisa wando ni rorua na kerkero ya kadibital na bele wayongo ena barombuka mayongo wakata ututaka na komisna ni ubisa Brigadier General City Benigiliho na non rataga bata no bisa ena non besu na tangane ka kila ka samataki ena dalongo. Pareta na ministani bending ni sona lewe ni palimendi ena Tony Besanga era bagala iretiko na lenu bonua ena kiana sa roro bolakatiko mai na bending lebu. Ekayo Said Kayum ni Professor Biman Prasad ke semesa kerbaki era usangatiko me besu utaki nandina ni beitalonoa membaleta na beisa webaiduri kina Electoral Act. Kana matani tu ni matangali vosa pangatatiko na leo ni Tony Besanga baka politiki bembataka o semesa karabaki na leo ni Tony Sodalpa ni tutu ni supervisor ni bendini senga ni rawa ni taura ni tutu wabuni bola ni Electoral Commission ia enguleta batiko karabaki ni okoya taura tu ni tutu ongo na bendini lebu na ronondolu kaono bebande takio Said Kayum ni besa o kin Electoral Act na titi pagibinaga kina na bendingi ni ronondolu tinikawalu kina ngito esa bakatulewana songo ni soka ena nonda banua me sana bagadingu itu bagawawa o Setereki Hughes endo na lewe ni timi ni suba kautata na timi ni rewa endo na kunru ena non ngandreba melaki lewe na tale o Hughes na timi ni Delta Tigers karto banga takakina tol nondolondola me somi kina na nona bondo kina nona visa me rawa ni ngole kina sotsota ni OFC Championships League ia engai bwa suka tale mai na timi ia rato sianga ni marutaka na tukutukongo na songo ni soka suba ka baritaka ni sianga ni bwa endu na dala o Hughes mai da bekiri na baleleka ni nonde tukutuku ena be tukutuku matata rene sema ena Bula FM kena radio Fiji 1 ni pwedeng vinaka. Sa arnayanda oya wo chonen rut kile bai buni moli rakira sa ama binakantin na dawa ama na radio Fiji 1 tolong ali bado penenu makaya machona belantari wati ang dawaro na radio Fiji 1 sa Dubai bichi oya wo lavinia nambuli mana FCimba ondo talitaka na radio Fiji 1
Nalango Police Matawalu, Susungemba, ang Bulabat Maker Radio Fiji 1 Temba. Na Radio Fiji 1 nandu mai bitin honga ni BNN.